Hello, tu ni KUKI channel bezo si na bon win liam na hi win koi to bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ki bol win lang a koma bell icon cho me en lang notification chu ola koi le chon a phat changa video hung ki upload zo se hi na na vet jing thei a hi tu ni a hi Burma boina hin sai kit no hitin chule India chung chang neu cha hin sai kit deu a hi tu ni April 2021 ni a news ki mo aban chan hin sayu hitin aban le tu chana ipp thlong hitam ti ho jong chu aban bana in sai deu a hi tu hin ama sapena Mandalay region lang ana sayu hitin Mandalay region mi yin yan kiti langa hi regime armed force ho hin mi khat anakap li ket no vin hi chi hi milham hon lampi atin na bosta ho ahi lo le cement bag ho he ta chu asset dim na ho song le thing ho asset dim na ho khu regime armed force ho hin an phet la wa an su se no vai le me pi ho hin an no khum vin ahi le ngi armed force ho hin thal an la ket no vin he ta chu amo mi pi lang so mo kap ket no vin ahi le mi khat an kap li ket no vin ahi hi ama mi khanin amit na mu ho khanin asai na a cho hi le ngi chi pa jong hi hung nung hlaina hung jam na ti ding a hi na hung jam na a hi chin win ti sop maya chu akap hlu a hin la athilong hi aga kila got nai le se pai hon thal an ha ka wal be se pha no win along jong hi kilaman talo chule hi chi se pai ho hin akipu mang ta ve ti a jong chu news ho ko ma chu report an bolin a hi Sun State langa jong hi ki phinna achi hlajingin demonstration hi achi hlajingin tuni a chu France company ho France engineer company hon Burma ho to ki thu a Sun State na dam khat project aneyo a hi in hi chi jong chu nang ho France ho hin na ki thu piu a hi ti a jong chu hi chi dam construction jong chu nga dinga nge na anane win mi pi Sun human right ho chun nge na anane win hi chi wa na to hi nanga lo wa a hi le tu a hi boina hung thlung ding a hi in hi ji chun tu a hi ananga win ti a jong chu het sa na rajil bit kiti pa ko ma hi nge na anane ki no win hi chi dam project jong hi nga adinga het sa na anabol ki no win a hi Mandalay jong hi ki kap na anasat bi se ji in mun chom choma hungal jam ho 300 families kiti chu mi in ko sa zathum lang hi hi chi Mandalay gam sunga hi tu jingka achong jam lut no win ni la cha ding nei lova heta chu gen thei ta no win hi chi ho ki thopi na dinga chu tu a Christian Buddhist Hindu Muslim ama ho se hi ki tho khomova ni la cha ding ti chu donation a bolovin an chang hian lang thau hian lang potato ti chu alu onion ti pyas ho hi cho si ni ding ho la asil a chen deu ho zo se hi in tinai khat ni ti a hi a chom kho movin aban le ama ho ki tho pi ve ti a jong chu unity vet sa na anatong ve ti a jong chu news a ko na mu a hi in tu chung hi chi boina a hi ethnic ho is chan ham khat na unite an ki su tup na chule pan khom na ahin polut ne ti a jong chu news in anavet sa in hi chi wa pan la ho jong hi ga velo hen Hindu a hi in Christian a hi in Muslim a hi in aban le Buddhist ho a hi ven hi cho si ki thu a chu tu chung a boina zo si a hi Mandalay sunga hi ama ho hin avet tu mowa ni la cha ho zo si ong hi soplai a bol ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi kit ne tu ni April 20 a hi to hlona hi chi Myanmar ki phin na jong hi 1st February pana isimai le 79 days thing a hi ta in aban le hi chi to kilhona chu mun chom choma Mandalay hi han lang sagain ri jong hi han lang Kachin state lang hi jong le mun chom choma hi protest demonstration hi achi hajengin lamle na ki jot na jong hi tu chana hi tang lovin mi pi hi
asangin akizot jing na lai ti jong chu news a ko na mu a hikit nin chule tu hin phat masalanga anamat ho chungchang chu ga saikit lewhen amasalanga namat ho protester langa leader ho hi hen lang a hi lo le student lang ho hi jong le hi ta chu mi anamat mat jeng anavu li jeng a hi in hi je a chu tu chana hi akiman ho mi nu mi pa ho hin nasata a achate ding in jong taunan agial do win tauna nasata anein hi ti chun ni chenga hi news ho report ho koma hi kachate khat beibe ka mono me khat beibe ka ki ho pino me ti a jong hi request and ball jing ve ti a jong chu news a kona mu a hi in chule hi chlai alimai ga beleu chun phat masalanga anamat no mi li anamat naw zan hi masalanga anamat nu chu ama jong hi New York nga lekha sima na a hi in UK a lekha sima na a hi in ahin la 2018 a chu hung kinong le a hi chlai protest a hi hung jaw a hin tu chung protest a hi jaw a hi in ama jong hi anamanovin I chanam khana vo wa alim ho hi tai social media ho vela an post ho anu te in koten anamu te ngole apun na le jivin hi je a chu tauna nasata in nein hi ti chun mi pi ho ko ma hi tawin kachate to ni ki ho sa vin ti a jong chu nasata a sepei ho ko ma jong hi ki phinna anei ve ti jong chu het jing a hi in aban le hi chi protester langa leader kowai mio niang kitipa hi chu loi jong chu tu chana hi anu ho hin lungim ta tu chana sepei hon amat na patna kacha akhan kho kagel le kapona in tu chana ka ki ho thei povin I ti ham a hi lo la adam lo ham ti jong kha povin hi cho hi lungsi ta in ka het theina ding ovin nang hon jong niki thopi vin ti a jong chu news so ko ma jong chu nge na anei ve ti a jong chu news a chu mu a hi in hi chi sagain region langa protester ho leader anmat pi phatnova chu kowai mio niang kitipa anamat phatnova hi tu a hi atha khat hungkit na hi in ama hi kotai year san kiti a hi in ama jong hi sepei ho hin anamat got nova hi le sepei hon anamat na wa pat na chu anjam mange ti a jong chu news a ko na mu a hi in ama hi alim evet nai le neu chakhat na hi in a hi wanga hi panna sata ala a mi fel ta a hi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in nichi protester apan masanga ama hin NGO ho vela hi na anatongen chule health department langa hi pan ahala le e ti a jong chu news a ko na mo a hi in ama hi masanga patna democracy agamova a umding hi anadei a hi ti a jong chu anaseijin aban le ama hin hi chi sepei ho khut na ko na hung lai do a jong chu a Facebook page a jong hi thil tampi ajit nin hi chewa ko na he anazam do win hi chewa ko na hi thil ana post hi win ti a jong chu comment ana bolin a hi chule news khat na kimu kit na chu a hi le European Union ho hin alung nop lo vet sa na ti ding a hi in impose kiti chu European Union ho hin alung nop lo mi som chunga hi vetsa na anane win hi cho chu jungta member lamkai ho a hi win hi cho jong hi alamkai ho jong hi event nai le ethnic choma ko na a hi win ethnic ho group leader lang ho a hi kit no win a khen khat hi NLD leader lui ho an hi win hi cho hin hi chi to banga boina ho an pu lut no aban le ama hon hi cho propaganda ho an le lut no hi nasata a European Union hin gi na le demna nasata a ama ho chunga jong hi ananeijin hi chewa alim ho jong hi anaveleu chun namu deu kata sanin adi ese na chu uchit niang kiti hi chepa chunga hi nasata a lungnop mo na chule gi na jong anei win ama ho abonova hi avi sa ho jong tu a hi United in UN in cancel a bol pe a hi in hoi lai muna jong le ama ho hi tu hi chi boina sunga hi avi sa ho
ki resume loading hita chu cancel ki bolding a hi ti a jong chu avi sa ho jo se jong hi ban a ball pe wa hi tu chana hi AAPP record dung zuya chu a hi le mi jasagil somkol le thum thita aban le sang thum le zani le somgup le khat hi ma na a hi ti a jong chu AAPP report na ko na mu a hi ki ni hi chi European Union alung han na ji di set na hi chi uchit niang kitipa chunga alung han naw hi a hi le phat masalang hlamasa ti ding a hi in Mars tarik gate ni a jong chu news reporter ho izat ham khat a license ho jong ana cancel pe a hi in hi chawa a news reporter ana cancel pe ho chu a hi le Myanmar kiti Myanmar now kiti aban le 7-day news Democratic Voice of Burma DVB kiti aban le khithet media kiti hi cho jo se hi a license ho chule a reporter ho jong hi anamat pe wa a license ho jong hi anakan sal pe a hi Mars tarik gate ni a chu ti chu iga het theiding wa chalai chu kan sei do oket a hi in aban le hi chewa ki involve mi som ho hi aminu hin sei lewan saubi se ding a hi in na hon na vet no mobile an hol lew chon hi chi news a ko na chu na model a hi in UN sanction 10 more Myanmar regime member but some still missing kiti in ni chi wa hi nu mai ho jong pang a hi in aban le pasal ho jong pang a hi in a hin la tu le tu a hi mi li hi kimu do nai lo tu chanai hi ama wai hoi lai pe na ham ti chu ki henai lo a hi ti jong chu het ding wa kan sei hin tin hi chi Asian meeting anei na diu chu ga sai kit lew hen Asian in meeting anei na diu wa hi April 24 a hi meeting anei diu a hi in tu ni hi 20 a hi in 24 ni le hin Jakarta mun Philippines Indonesia anei diu a hi in Indonesia capital a hi 24 April le meeting anei diu a hi in hi china a jong hi Asian hon a sei be kit na wa chu hi chi ming online se hi hung pang thei lo ding a hi ahung pana hi le to a hi NUG government tha ki form ho jong hi hung zaw ding a hi ti a jong chu later an pick it no win aban le news khatna kimu kit na a chu asei na wa chu a hi le ni chi ming online hi hung zaw lo wa hi chi meeting a hi ahung pan ngam lo wai le chun mi doi lo mi mai san a he ti a jong chu ke heading a hi ti a jong chu news danga ko na chu mu a hi in chule hi chiwa CRPH in Asian member ho koma ana seina chu a hi le hi chi meeting a hi NUG ho jong apan lo wai le I ma cha hidi ponte ti a jong chu ana sei ki novin hi chi NUG ho jong hin tu chunga hi a leader ho hi win mid kiti a president pau chule councillor da ong sang su ki kiti nu jong hi nama ho se jong hi zawdinga chu tepna ananei ki no hi in hi chi Asian member hon except anabol pe wa to a hi jungta lam kai hole hi chi NUG lam kai ho jong hi zawna koma chu ki ho to ding ti a chu ana seyo a hi in a hin la hi chiwa hi I chan hung ding ham ti wang chu a ki sei thei po in tu awang hi iga vetnai le chun ama ho se hong ki su to wa hoi ta ki ho na an nei wai le chun izaka hi hung phading hi ta le chun a kilomin a hin la mi pin agin mo chu a hi le ming online hin kichan tin hi chwa hi hung zaw pon te ti chu a hi in a hin la ama jong hin news ho koma an he cha na choi le hi chwa hi confirm ka bol tai ti a chu a zaw dinga hi ana confirm a hi ta in a hin la hi chi meeting a hi pi thu a sei deu ham a hi lo le I pilang panga hung thuding ham ti wang chu sei thei a hinai poi ti jong chu I het diwa kan phone do hin tu hin iniu siwa inangai nom pen jiu chule inga lel pen jiu KIA ho le tatmado ho ki kap to na ana sei ki taw hitin hi chi kachin state langa hi nasata a KIA le tatmado ki boina omin
KIA ho hin tu chunga he ball ta an ball phat nova hi mi pi ho zo se hi a kho a hi thu api masat nova nang ho hi chwa ko na hi ki chon do win lang a safe namun khatna ki hin do ta win aji chu KIA in outpost ho hung ki buluding aban le military ho hi ginchat lo a hi in zo khal air strike hin ball kit hen lang hi le nang ho dinga jong wangsit na hung hi thei a hi in hi je a chu a thu hi ahung boi ta masangin nang ho jong anaki hin do oven ti a chu mi pi ho hi het sa na anei win aban le hi chiwa ko na hi mi pi ho hi tu chana ki chon do mong hi sang izat ham khat hi a khowa patna hi a ki chon do gam ta ve ti a jong chu het a hi in hi chiwa Saturday ni apatna hi mi hi kilho pan a hi ta in chule hi chiwa azam ho hi gen theina na sata to win hi je a chu tu a mandaleya Christian Hindu Muslim Buddhist ti ho hi ki thowa ama ho hi awa ziang wa hi in hi choi vet nai le chun lungsit om le ziang ovin a hin la tu chunga hi KIA te hin kinung chon tapon te aji chu phat masalanga patna warning anaki pita a tu chana jong hita milham ho chunga ki thana ki matna a jingai le chun I macha ni se po ve ti a chu lung hang wa tu a hi KIA te hin mun chom choma attack a ball pat no hi tai masanga chu mun khat khat na mi pi ho ki jot na ho vela pat anala a hi in a hin la tu chunga hi ama ho hin agam zo se wa hi chi jungta chapang ho hi talo dinga chu kitep na aneu a hi ta in tu a hi a hin manol he win aban le maden yan kiti ho a patna Leono Khin kiti nalang village sana hi tu a hi KIA te hin nasata pan an la wa tu ni zani ni la pungsagi a patna chu hita chu police outpost yan lang a hi lo le force or outpost hi zong le attack an ball jing win aban le pungko chan chu akikap to veti a jong chu head a hi in a hin la casualty ti chu akitong kha le athi amang ti ho hi tu chana hi news report na ko na hi mu thei I macha nai poi ti jong chu head a hi kinin KIA te hin battalion 6 te hin tu a hi Myanmar military division 33 Pakhan township kiti na a hi Saturday ni nilha apatna chu anaki ka piwin zanhi jingka chana chu na sata a heta chu ki kap to na anei win aban le outpost sepai ho outpost Gensi village a to lon khin village ti na a hi ani ni a hi capture ana ball kit ta ve ti a jong chu news a ko na mu a hi in aban le hi chi ki boina a hi Myanmar military ho hin jet fighter ho an panwin aban le pungko apatna chu tu ni jingka pungko apatna chu Gensi le ong barley kitina ho a hi nasata a hiti chun air strike ho ana ball kit novin a hi le hi chi kho a jong hi mi atam zopi hi tu ni jingka apana chu azam kit ta veti a jong chu news mo a hi kit nin hi chiwa KIA leader Colonel Nobu in asei bekit na a chu tu chunga ki boina KIA in attack ga ki bola outpost ni ga kila hi masanga KIA battalion 6 ho kem a hi in hi chi hi 2016 na jungta ho hin anala a hi in a hin la tu chunga hi sei angai lo ji win kinung la akit a hi ti a jong chu ana phong do ke nen a hi amana sei be na a chu kum som le sagi 2011 a patna 2018 chan hi ceasefire hoita anakinei a hi in a hin la tu kuma jong hi ceasefire sign dinga hita chu ki hola na ana a hi in a hin la tu chunga military hon KIA thu sei
anit lo ze in hi chi ceasefire jong ki bol ta loading aban le KIA in hung ki mano jing ding a hi tai ti a jong chu military ho chu het sa na ananei kinin a hi chi KIA hon pan an la jong hi masanga warning anaki pi a hi wanga security force hon ima cha na sa lawa hi chi kachin state langa mid yen na ketina langa mini anakap li a patna chu hi chi KIA hin pan hung kila a hi ti a jong chu phon do na ananei kinin chule hi chi news in asei bena a chu alubum base jong hi tu chana hi KIA 10 alo jing na live ti a jong chu news anape report anape kinin hi chi alubum base hi military ho adinga thil poimo ta a hi in China to boulder a hi in hi chi hi anungla thailo hi military ho dinga jong hi gen theina ta a hi ti a jong chu news chun anasei kinin a hi chi chan chu tu ni Burma chungchang iga sei theinaw hin tin tu hin India langa hunglut kit law hen India a hi COVID-19 hi anasal hi jing ta in hi ji a chu US citizen hon jong tu a hi ama ho citizen momong hi India a hunglut ding jong hi aphal ta lo a hi ti jong chu I het diwa hi chwai kan phon do hin tin aban le hi chi Cobru mol boy dan chu nen dong dong win video ho chu anaveleu chun ei pau hian lang a hi lo la me lei pau hi zong le namu diu a hi in hi chiwa hi ga ki ha sei thim hen lang hele religion lang time a hi za a chu I sei khil jong thei a hi in a hin la het thei ding wa idea khat ga ki share han lang hele phat masalanga chu ke kanapin na lang ti ding a hi in ama hon no mai jing ativin tu a prom patna mol ho akimu pha in hi chi mol ho jong khu masanga chu forest type ma hi in a hin la ei thing hlang mi ho chon da na chu I chen na hlang chu igam a hi jing in eima gam hi lai chan ikiti wanga chu apata ki nei lo a hi in hi ti chun anaki vekol a hi in a hin la mei hlei hon lining ba tivin kum chenga hi ani aki fix win ichwa ko na chu lai howa hung win a chaina alam len an thlonovin tu a khu bula hlang bula cheng ho jo si a hlanga cheng ho na san ge yong khu ano mangwa ama hon a capture a hi ta in hi chi to banga khu tu a hi Cobru mol jong a hin attack kit got nu a hi in hi chiwa jong hi e ho ichi thelo vai le chun I boy diu a hi ama hon masanga patna hichlaya khu lai in sa dinga thi wa hi le ipi bola masanga patna na sa lo ham thing hang nop dan hoi an het phat no wa hi ei mi ho hi la pi ding hoi lai la ya pata nei ham hoi lai la pata nei lo ham ti hi iza kai government a khu amu so ke a hi in hichiwa ko na khu ama ho hin kang cha politics a in het no a hi in ize a chu e hon jong ching thei ta I chen na ho wa hi a hi the ai le pata a hi lo le government recognize ipi ham khat be hi neya hoi ta pan ela deu a hi ti jong chu iga ki het sa o hin tin hi chwai ho lang pang a hi za a chu thu tam sei daw ten a ji chu a sei ding a thim a ching idim set na lai win lam kai ho omen ama ho anangan se phot no hi tin e hon ana sei da phot no hi tin a hin la impact atiwa ipi atiwa chi mail hei ho channel khana ka ga ba na chu na sata in aki share le win ama ho jong hin hi chewa hi panla so ke ding pan khom ding ti a jong hi aza za na ki til khaw na jong anei win a hi aba le YouTube khana ka ga vet kit na a chu a hi le doctor pan asai na chu nal ka sal he in aban le aman adon but na chu di ka sal he in a hi doctor lam tin thang ki ti aman adon but na ho chu nang hon jong na vet nom vai le na vet theu a hi in hichiwa anadon but na a chu mai hei pa chu ham theilo bi a hla jeng a hi in hi chi to banga kho ipan vai le chun koi machan idon but thailo ding a hi ti a jong chu mi pi ho adang ho chun nan ane he sa ho jong na umei theu a hi in a hin la hi chewa he a hello ho dinga hin seyo a hi in ni chi Cobru mola khu
masanga pa na lai in asa agot no vai le masanga chu ipibola na sa lo tu a ipibola an sa agot no ham ti chu politics khat hi chi je a chu hi tu a ido dal hi ichi zompi jing vai le izo deu a hi in ahin la itiam khatna in khat an sa ta vai le chun a chowkidar hung ding a chowkidar hung teng le a compound an nei deu compound na chu mi lai howa a hung teng le chun mi hlun na ding an ti kit deu community hall an sa kit deu ni ta chu in khat na an sa teng ole mi tampi hung ding kho hung cheng kit ding i chawa chu e ho ikichon do kit ngai ding a hi i ja a chu hoi tai pan deu hi chawa hi movement idel pe no hi ilha so lo deu hi ti a jong chu a hello ho dinga kain tip kit na hi ve chi chan chu tu ni KUKI channel a sei theu hin tin tu ni KUKI channel ve zo si chunga ka ki pa na avelin kan phong kit nen a he